Kaseng hinyo trap Aceh National Movement hapo kejingilam u Presiden Kaseng uba Lamprang Kharbani kilalek bantur sya sekretariat bandawa na ka sorkar bagade ban pentre kamno ya ka inner line permit lane ka ILP hak ne ka jella Meghalaya ya ka bala pedang da ka yeng dorbar thau ain ka jella kiwei kimat jingdawa ki ba Kaseng kala dawa kalong ba ka sorkar kade ban pentikna ban penrungno ka tien khasi bat garu haga kernit ka ba pra jong ka riti sensar jong ka ri India ban penken rea no ki bri ki basa be anya themetor barban aino ekjing dawa kinong ikai adhong habakran shkilar pathai khubor Presiden uba Lamprang Kharbani ulakno bagi menteri na Meghalaya habaki late sha Delhi kimnut banyekaran ikijing ka jella bandawa ya ka ILP Henry ki letang banwat scheme badula ongru balada ka jella Manipur kala banyo ya ka ILP balai ka jella Meghalaya pat kamla banyo rew kebang dawa na di poslam ILP rung ipadyo Mantangi dawa de ban kriya mador ya kitam motor de ban kret ki pos hagdi padman ba ver nang baki samnga nang stat kinam suraksyu hala ke jong ke jala ko sarkar MDA panrung no yaktin khasi bat karo chak official lawai haga khanet kaba kra jong ka constitution ni kori India sanpo tulik tam tulik snam ngilayaj tang kawai ke suruh ni padyo kapen isai kedar bagi minister jungi hilai Delhi ki kren ya kamat kejura tu kejat penreu Henry kejukan dan eksupan tai skem bet project reserve penbai no ya put usam with Assam without compromising our land ngin kwa bagi sarkar membantah bagi sarkar belaj ban supin bit kayu pajba jong kejala berkat ku keparari sanpo telik nam la palat kum kino so jong kejala hadu menta ngempat urlong tengawai isu kamani akasen bar ngin pawan berkhoj kino kam distrik ngimtip kai kabandia la tai kalau lo oraru ngim salia na menta kabit kebiang menta kephagamiat jong kari berkejat berleu kandene teting stang sila khot nakamet ba jong sangan cem ngidang pawan thang ne next time ngin pha haman lak circle haman lak district la menta kine kimat kijura jong kari berkejat berleu